ایوار باشه تماشاوان هجا بسر نوچیان امی دست بگشت خواه ایرو بکن. ده انجامات تو باران کرنا باجار گریسپی جالی داعش و کشتی و بریندار کتن. دروتنا گنم لجزیره دست پیدکه و آسایش پیدی جی ناهلا جوتیارن گنده تل معروف و گرن گنده خواه. کوالسیون اجتماعی سوری کارن تروریستی ین داعش لسوری شرمزار دکه و پابند به بشار کرناوه. بریارا پشگیریا نافچین کردی جالی دسته سیاسی هف پیمانی اجتماعی اپوزیسیون سوری هات ستاندن. شانده بره لسوری اخضر الابراهیمی کریزا سوریه مترسیه که هری مازنه لسر پاشاروجا روجالاتا ناوین. ناکوکی لواشنطن دردکوه درباره داخوازین جربا چکین دجی فروکان. جارکدین دم باش لباجار گریسپی روجاوای کردستان ده انجامات تو باران کرنا جالی گروپن بناوه ریخستنا دولت اسلامی لعراق و شام داعش لسر باجر زاروکا کی جیانا خواج دست دا سسی دنجی بریندار بون چافکانیا کی طالبات جارکرا صبه ارکره جارکرا راگهاند کو ریخستنا داعش ده گنده قزعله لباشور گریسپی تو باران کرنا و ده انجاما کتنا هاونکی لسر مالکی کرد زاروکا کی بناوه محمد مسلم تمنه 12 سالی جیانا خواج دست دا هر وها ده انجام و تو باران کرنی دا سه کسین دن بناوه محمد فتحی 13 سالی شیار مسلم 14 سالی جوان مسلم 12 سالی جی بریندار بونه لگور وی چافکانی اشکره کریه که ایرو جی شرو پفچون دنابره هزین بسر پارتیا پیادیوا و ریخستنا داعشه لگونده کندال لرجالاتی کوبانه بردوان بون لی حتی نها تو زانری لسر هجمارا کشتی و برینداران تنیه. لباجار قامشلو لسر آستا سوریه دربار چاندنی دا دپلای کم ده. اوپرانیا نشتجین وی باجاری دواری چاندنی دا کاردگن. لیش جبر کریزات اکشون روشا سوری بگشتی باندورا کوی هبو که دروشا که پر هستیار دا در باز دبون. بسیدما مطرسیه لسر برهمین چاندنی که بین شوطان دلزانیانی بهتر توی راپورت دا. قامشلو باجار چاندنیه و گوته زانین قامشلو باجار کی گرنگی یک باش دده چاندنیه و بتایبت چاندنیه اگنم جه نیست و پمبو قامشلو پارزگاه یکم لسرانسری سوریای دربار چاندنیه ده و پرانی نشتجی نوی دی چاندنیه ده بره ده کار دکن روشا چاندنیه ای سال دقونق پر استیار ده درباس بو بسدما مترسین کل سر زمین چاندنیه دبون کوورن شوطاندن کارکرین ای سال روشا چنینه نرخاندن بشواکی تواهی نحن خياطة من عند امكار دروتنا يتكن ای سال وموسم فرز عيفة بشواکی تواهی نبس الفيدة بري سنبل او سنبلة للبا جنم فرز عيفة هر سي شوال عرض شوال جي نائم ضعيف يعني هلا اشتي 3 اكياس نبيجي من 20 كيس ليلالي كيدن خودية دراسة انكو خودية مصلحة نرين نخوا بنورمالي لسر چنينا اي سال انين زمان شازدين هي دركتن خودي اي سال موسمي ما في بار افضل تربو اي سال بل اي سال ما قال لك تعب ديت قال لك نخوش يعني جو اي سال الحمد لله شغل واجب وموسم جي واجب از بجاري عمودي ما وما قرتي زاد سري دول يعني دولم بحس ورقي وعم شغل نقول موسمي بار شي تربوي بار وانا حبكي ضعيف الموسم والحمد لله يعني لگازن دیجوتکار و خودان زمین چاندنی جدا بون و کونمونه کردی دبیجه هر مروفک لسر مریه خواه دگری و گازن وان بتواهی دی درباره کمبونا درمان چاندنی و شیوه فروتنا چنینی ثم نوك نيفي مسمى باربو و ايصال رحم قالكي كيمبو راستا برفات بس رحم كيمبو و بارانجي قالك نبو سماجي نبو
وكهرباجي مشروعين من كهرباجي نبو من والده پیدا کرن و مازوت زحمتی ما پیدا کرد و جوی که مسلمه ننیوی مسلمه پار بو مسلمه سال الگوری پار براسی نباش بو يعني انتاجي نباش بو جبر صدمه كم بنا بارانه يكجي عديجي كي سماد قال كاجي نرشاش بر بهابونا هناك هو بس قال كي بهابو تونا صدي بصدو 5000 صد 10000 حتى ذات فرودن اني قال كاش برلو لي نكر جبر بهابوني ويا صدمات يجي كي جبر جو لو تجيبو نخشي قال لك يبيدد بون الشاندنيا الغنم والنشكاب شغل كي عام يعني ايش بيدد بون بشیواکی تواهی چندنیا ایسال لدوره بنباشی هاتن الخاندن جبال جودکاران و اگر اکیمبونا بارینا بارانی و بهابونا سماد گوپرانی جودکاران ایسال عرض خواه سماد نکرن. جاندارشان رخی برنامه آرک قامشلو جاليه کی دن و ندور جباجره قامشلو هیزن یپگی به سر پارتیا پدی و نهشتن ولاتین گنده تل معروفه یل باشور رجالات باجر و گرن مال خو و گنم خو بچینن لگور چالاک وانکی گنده تل معروفه نخواست ناوی بی اشکره کرن جار کرا گود بریا چند روزان موکو خلک گنده تل معروف خواستیه و ام وگرن مال خواه و دخل و دان خواه بدرون لهزن یا پگه بسر پارتیا پده و نهشن ام وگرن و جمرا گوتنا گوت بریار لسر وگر آوان لجمعنینه تزانین کود داوی مها ددوان یا ایسال دا چکدارن ریخستنا دولت اسلامی لعراق و شام داعش گنده تل معروف خستبون دبن کنترول خدا و مزارن خزنویان تقاندبون و پشتا خواجوی گندی وکشاندبون و هزن یا پگه جارکدن وگریابون وی گندی و جوی دمه و ناهلا ولاتین گند وگرن مال خواه به بهانه کو ماین دهندره گند هنه هاتنه چاندن. کوالسیون اجتماعی سوری او کارن اعدام کرنه ین هوانا یکوری خستنا داعش به رادباد در حق گل سوریه به تندی شرمزار کرد کو یا هری داویجی در حق دو شروان ارتش آزاد لگوندوارین حلبه بو کوالسیون تکسکر به پابند بوناوی براوستاندن برانبر کارن توانه ین داعشین بردامی به رادبه در حق گل سوریه دا هر وها کوالسیون د برنامه خوادا بانک لهمو گل سوریه کر کو خوا بکن یک رز لدجی او پروژه تروریستی یکوتن هوناندن جالی رخصتنا داعش به پشگی رژیم اسد و کوالسیون اجتماعی سوری جارکدن تکسکر کو داعش دجمنه گل سوریه و لدجی شورش سوریه هر وها مترسیه که لسر سوریه و نهاو دو پیش روژه دا جبروی بانک لجواکا ناو دولتی کر لسر پیوستیا پیشکش کرنا آلیکاریا پیوست جبوان دا کرنا ترور لسوریه و پاراستنا سویلان سبارت با او بن پیکرن در حق وان داته کرن جالیه داعش و رژیم اسد و ده ریوبر شاخ کوبانی رادیو آرتا اف ام مصطفى عبدی داخواز جدسته نافخو د کانتونا کوبانه دکر براوستاندنا پخشا همو کانال راگهاندنه کر پشتیگو پخش رادیو وان جالی دسته نافخو یا کانتونا کوبانه کو بسدما نبونا مولت وکایا سایکی تایبت براگهاندنه درکوه مصطفى عبدی لسر و پلخویا فیسبوک دا نویساندیه دربر راوستاندنا پخشا رادیو آرتا اف ام همه کارمند رادیو پابند بن بریارن دست انافخو د کانتونا کوبانه تا کو یا سک راگهاندنه به درخستن هر وها عبدی داخواست کر کو دوی اف بریار گشتی بل سر همو کانال و رادیون کو کاردکن د ناف سینورن کانتونه دا بین جبجی کرن عبدی داخواج دزگاه راگهاندنه آزاد کر کو برولا خرابه و پیدا چونه د صدمه راوستاندنه پخشا رادیو بکاو تکاس کر کوان مولات جوی دزگهی با اوه کی فرمی ورگرت بو بله تماشاوان هجا هر لسروی مجاره گرتنا رادیو آرتا اف ام نهار و بره گشتی سیروان حاج برکوی مرابل باجار عموده که سیروان دمات باش دست بگی دا چما رادیو و هاد گرتن و جالی کی و هاد گرتن
دما تباش راديو وشانوي هات روساندن بفرمانه دستيا هندرا حكومتها كانتونا كوباني بري بروجكي انغو دسفيما حششاده اندامه كيبلندي اسايشي بنغا فاده برفرسي مكتبه ميا الكوباني خط وشانا راديو راوسينا بله يعني ودفي درباري دوا شكر وخناق هاد آليين برپرسیار جبو فكرنا راديو جارة كدن بله يعني ام ناخذ تشتكي بزوري بكن ام هول بدن غولغوري قانون انهائي تدبير انهائي ام قابل فبابيشن ما رخصتها وشاني هي رخصتها وشاني جاليكي بالكانتون الجزيري هي جالي راكتيارا عندنا آزاد وهروهاي رخصتها ميا وشاني هي الكانتون كوباني او شي جالي كتيارا عندنا آزاد هي كتيارا عندنا آزاد او دزقه وحيده رخصتين راك عندنا جدا لكانتونا او يعني كسك نكار وشاني بكدي ورخصتها بجبرويك مطمعي من برافتي كجماعات خصتنا موشانا راوستين كانتونا كوباني دويجه ام قانون كراغ هاندني مي درخين حتى هنجي دوي شانا راديو راوست لي قانون برياره عن برياره سياسيه للدي جي ار تايتم جبرغو علاوه راغ هاندني يمدن كاري خدكن وقت كوباني اسم جو راديو كان يزيكي دسلادارين لكانتونا كوباني يعني وكي تاني زمان يعني صدمه سياسي يعني قد با جريدا باو بابات در راديو داتي وشاندن يعني بابات السياسي در راديو دهات وشاندن كاك سيروان يعني راديو حطانها وشانا خدك جسري كاني حطا ديركي العمود القامش لول ديركي جهاز مهنه ام تبرسكيك متننه اگر برسكيك هبانا والعمود يجي وشاني هاتبانا وستاندن تبرسكيك تننه اگر برسكيك هبن جيوان محكمه نا اسايش جرك دستي خدري جناف كار راغ هدني نكن جرغو سافيان راغ هدني هنه وكي كتيارا عندنا آزاد او ياغو الجور روشا هي بريار دستين بكي كار بكي وكي كارلك كاك سيرون دفي درباره دوني تشبكن ادجاره كدي دوباره بكم يعني راوسن حتى ام بيجن بريارك راغاندني درباره وان دزغاده براغاندن جاليه ربري خوسريفا يان وني خبغين تزغهن دين يناف دولتي جبوكون جاره كدين راديو خفكن يعني صديم بدن نمينن حتى لك ارشندرو ما ام بدن مابون جبرغو ما خصصت بدن وان بترسن كانتوني بوغي بريارا شاش بباشو بقريمن ليه انا ايرو داخليني كبلا بكن وما بري خبدن ريخستنا نابنتاوي وك اميرين بسينو وك ريخستنا بارستنا ما فين رجمهانا وك ريخستنا نابنتاوي جو راديوين جباكي يعني قال لك تكليم مهنه وامي بكاربينن جرغو قد ناي قبول كرن رخصتها رخصتي بدل ما ودور بيجن ولا دريون وشاني راوستين نجبرغو دبي قانون بيتشكرن يريو قانون كما سنه الفرار تا تطبيق كرن كما وشاني دن علاقه راغ عندني هندن كاري خرانا وستين يعني ابريار اني براستي دي سدفيجن بريار كسياسيه لدي جي ار وتسبب جيرتنا يجبرغو ارتا اف ام كاري خلغور بيوانين بيشيين راغ عندني دك واگر كي ماني مهدن برا كرم بكن دوزي لدي جي ارتا اف ام بكن المحكمه دمرو تفريقات شهر سردك نادريا قفن وتهديد جاليه سايشاندا بله قالك سباس بو سيروان حاج بركور فبري جشتي راديو ارتا اف ام قالك سباس بو باش دربوناتا پشتی دروژان جوینین دسته سیاسی هف پیمان اجتماعی اپوزیسیون سوری کل استانبول دست بکربون هن بریار تداهاتن ستاندن نونره انجمن اجتماعی کرد لسوریه دسته سیاسی هف پیمان اجتماعی اپوزیسیون سوری دا صلاح درویش اجارکر راگهاند گو پشتی دروژان جوینین دسته گلک مجار هاتن گنگشکرن و تدا لسر روشا گشتی یا سوریه و روشا میدانی و دیتنا پیوانکی جبو گوهرتنه لسر خاکه پیشکش کرنه آلیکرین لشکرین جبر شروانان جی درویش دازانین که جناو وان بریارین هاتین ستاندن او پیشکش کرنه آلیکاریان جبو نافچین کردی مینا جزیره و کوبانه هر وها درویش دیار کرد که هف پیمانه جو حکومت دمکی یا اپوزیسیون داخواست کریه که باورنامه دبستانان بگهرش بر که ناوه الجمهوریه العربیه سوریه لسر هاتیه نویساندن
هجای گوتنیا کو دسته سیاسی هفپیمانا اجتماعی اپوزیسیون سوری دا دو نونرین انجمن اجتماعی کرد لسوریه نشتجینه. انجمن وزیران دو حکومت دمکی دا بسروقاتی احمد طعمه د 22 ماه بوریدا جاری جی ماه چار و مهجی جوین خال بازار عنتابه ی ترکیه لدار خستن جوین انجمن وزیران یا حکومت دمکی یا اپوزیسیون سوری به درخستنا هجمارک بریارن گرنگ درباره بازار و بازارک سوریه جگلک آلیان وان بداوی هات انجمن لسر وان خالان ریکفتن دست نشان کرنا هجمارک پاره جبو دبستان و ماموستیان جالی رژیم سوریه یه کار هاتنه درخستن پیدا کرنا پیدوی نخوشخانان پیشگیری دسته ارکان ارتش آزاد درباره روجاوای کردستان انجمن بریاردا کو بر همین چاندنه جوتیاران بکره و پیشگیری انجمن خواجهی یه بسر حکومت دمکی لباجار و باجارو کن پارزگاه حسکه و باجار عفرینه هر وها پیشگیری باجار منبجه لدیجی گروپن رادیکال جبرکو پا دیجی زاروکان دناف هزین خواده بکارتینن روژا پنشما بوریدا ریخستنا بانگا جنیفه بریوبریا خواسریا دیموکراتیک و هزین یا پگیرا جوین پیک آنین دو جوین دا هزین یا پگی و ریوبریا خواسری لسر پیمانا نهشتنا دست دریجیا جنسی دم شردا و نهشتنا بلاف کرنا ماین دجی کسان هر وها لسر پیمانا کی جبو پارستنا زاروکان جباندورا شر چکداری امضا کرن پشتی گوهرتنا شورشا سوریه جی شورشک آشتیانا بو شورشک چکدار هر آلیه کی شر زاروک جی وکو چکدار جبو خوا بکار آنی و او تشت لجم همو آلیین شر هاتن دیتن لرج آوای کردستان جی زاروک جبو شر هاتن بکار آنین ج آلیه هزین یه پگی ین بسر پارتیا پیدیوا جبر کو پیدی جی زاروک دناو هزین خودا بکار آنین روژا پنشما بوری ریخستنا بانگا جنیفه بریوبریا خوسریا دموکراتیک و هزین یپگی را جوین پیک آنی دی جوینه دا هزین یپگی و ریوبریا خوسر لسر پیمانا نهشتنا دستریجیا جنسی دی دمی شردا و نهشتنا بلافکرنا ماینن دجی کسان هروها لسر پیمانه که جبو پاراستنا زاروکان جباندورا شر چکداری هات امضا کرن لگوری زانیارین آرکه کو جویناوان لباجارو که رمیلان با آمدبونا برپرس پروگراما سوری در خستنا بانگا جنیفه دا یوسف وهبی و ریوبری برپرس روشلاتا ناوین محمد ناجی و بردفکه یپگی ریدور خلیل و سروک دسته بروانیه عبدالکریم صاروخان و هر دو جیگریوی هاتیا امضا کرن هر لگوری زانیارین آرکه کو هزین یپگی ین بسر پارتیا پی دیوا رازی نبون کولی سر پیمانا نهشتنا چکرنا زاروکان امضا بکن کونها پی دی گلک زاروک دناورزین یپگی و اسایشه دا هنک بسر بستی و هنک دنجی بزوره بچکرنا تزانین کو روانگاه سوریا ما فیمرووان بریادمه که در راپورتک خودا او یک پشتراس کربو و دا خواست جی ریوبریا خوسریا دموکراتیک یا کو پی دی و هوالبند زنویل روش آوای کردستان را گهاندی و هزین یپگی و اسایشه ین بسر پارتیا پیده وکر کو همو وان زاروکین کو تمنه وان جه 18 سالی کمترا دناورزن خدا در بخن و زاروکان دناف خدا نپجرینن جبر کو افتشت لدجی همویا ساین ناف دولتینا هجای گوتنیا کو ده 19 ماه بوریدا خلف داود سروکی لقی دروا یه دسته هماهنگیا سوری یا کو پیده جی یک جپک هاتین ویا رخنین توند لسر کاری بچکرنا زاروکان لدورا جزیره لریوبریا خوسری گرت. خلف داود داخیانیه که داج اجانسا اکا یا ایتالی را راگهاند کو لدورا جزیره زاروک تین بچکرن و داخواست جی انجمنا جیب جی کار یا ریوبریا خوسریا دموکراتیک کر کو ریزه لهمو پیمان ناف دولتی ین ما فیمروان بگرن و دازانین کو افکار لدجی یا ساین ناف دولتینا. جبو پروگرام آرک عدلا احمد بله تماشاوان هجا هر لسر و مجاری وش بو گنگ شکرنا و مجاری و نها موسا بسپور دیاساین ناف دولتی دال ولات آلمانیا و تبلیمه ببه کاک موسا دمات باش دست به که اما جوه پرسه اما دست به بکن
يعني دوی هاگم بجن اتفاقی دا یعنی لفاتنا دنابرا یا پگیو و ریبریا خواسریا دموکراتیک و بانگا جنیفی هاتی کرن لسر دو بندا ام بجن لهف هاتن لی بندا ام بجن لشکرکنا زاروکان یعنی او کسین دبن 18 سالی دا لسر امضا نکر بنرینه ودا چما لسر وی خال امضا نکر بله سپاس يعني دجيهان دا قالك ريخستن هنا لسر مسألة ما في مرو بعد تساكنن وكاري خدكن هنا جوانا هنا لسد هريمن قرم دا يكو شرط دا تشيد بي الويد كاري خدكن اف ريخستنا بانقا جنيبك وبري خدا روجاباي كردستان جبر قلويد شرك هيا هفالن يبهكي خویایا و هنک یه عمری وانا کم دنا وادا هنا وراشتنا چک و دنگ و علم جی گهای باری خستنه کو بیکاری ها دشو بینن جبوی ولو تکلی دنا بینا ریخستنا بانگا جنیفه و یه پاکی دا چیبو ابنیزیکا هشت نه هی بایا و دوی هفتیا بهورتی دا درباسی سوری بون و بیا پاکیرا رونشتن و اد پیمان بهبدورا امزا کرن لی بنسبت یا زاروکا امزا نکرن یا زاروکا یکیمی اجدا صالی مسئله وانا هنکی مشکلات توقیع عویدد امزا کرنا وینادا یعنی وقتی کو امزا ببی گرکا جوه کلیکا همزبونه بیدا او اتفاقی بکا بید تنفیز دا اف زاروک هنا و نظام داخلي يا قوات حماية المرأة جي دديخو ياكرن كو زاروكي كيمي اجدا صالي قبول تكن نتيجة عرف وعادات وزواج مبكر يا زو جبوي ولود دبيجي ام زاروكي كيمي اجدا صالي جي الجنفة قبول تكن وهروها دوي نظام داخلي دجي دبيجي هر اندامك قوات حماية المرأة دهمان دميدا او انداما دنابا يبهكي دجي جبوي بهم ذكرنا هنا يعني باوريا مدا وقواش جوتي بهر شهر هفتيه وردا جارا كدي اوري خستنوي درباسي سوري ببي وي پیمانه بهبدورا امزا بکن و لگور پیوندیکو مکری و تأکیداتیکو گهانه دسته ما وک شخص يعني و بمهرجانك خطابي و بحاضر بونا بابيوان زاروكا جي و چه ببه تيخو ياكرن لگور ام بهنا كاجوارا آخفتن يعني وك شخص يعني نوك ريخستن ام آخفتن استعدادك قلكي خورت الجم هبالي يفكي وهبالي تبدمي وهبالي آسايشي استعدادك هيك وها مسألة قبول بكي يعني بفي هاجر ام بيجن بفي لف هاتني قالوا ابناي واتي وهاجر بيجن داخوانيه كي فرمي جيا باجيتي كو زاروكن دبن ام بيجن 18 سالي لقال خوا لشكر دكن ناي واتي و داخوانيه كي فرمي جوان هاتي راغاندن دبي درباري دا باوريا مدى يعني هناكي قبول كرنا بازاروكا دناف رفي يفكي دا يعني دناف رفي قوات حماية المرأة دا قالك جارا روشن بيريا ما في مروبانينا جارنا جي غلطي تشيد بي جارنا جي تشت ندستي وادا نجبر ازماكو بسر سوريا دا هاتي ازماك ولو مفاجئ بو ويفكي جهده تشيبو ونظام اخويا داخلي داني كما ي مسائل ما في مروفا قالك تدهنا لاز دبينم كو دنق دغنا وانا جبر تجنيد زاروكا يعني بتشكرنا زاروكا محكمة الجنايات الدولية دا بجريمة حربة فدنق دغنا وا او جد فازن خويا دغي خشبا مسألة خلاص بكم لي برس اوا شما ريخستني بيانيتين و پیمانا چه دکن بیا پاکیرا چما ريخستن كردي مثلا نينن دباوري عمدا گرکا ريخستن جباكا سيفيل پیدا ببن گرکا پارتين كرد بتابعي بشكي اشكاري خوا جدا جسياسته مسألة ما في مروبادات مسألة
حموشي واي ما في مروبادا يعني حتى انا هاد سوريا دا ودبي ازمه دا ام نابين كو قالك شي واي ريخستنا هنا يفكي بيدابو اسايش بيدابو حبسي وانا بيدابون قالك بشكلك موازي ريخستني جباكا سبيل شبابن ايكو مراقبه حبسا بكن ايكو مراقبه تعذيبه ومتابعه تعذيبه بكن قالك تشت الجم يفكي هنا بلكي يفكي النزاني الجم اسايشي هنا بلكي النزاني جبر او ثقافه بيدانا بويا يعني او ممارساتي كنتينا كرند مفهوم قانون دولي دا اعتبار دبن جرائم دباوريا مدى وقت دبا بيماناتا استعداد الجمواهات اخويا كرن اكيد استعداد وهبي او مساله بغلطي كتنتي دا خوشوا مساله خلاص بكن جواكا سيفيل غراكا تشيبي يعني جبلي في حاجات بحثت كا جواكا سيفيل كوب في كاري رابع يعني ريخصني دير ناف دولتي يبقى في كاري رادبن مثلا او كينا جو برپرسیارن بر وی کیشی و چاوا به ام بجن دانستاندن ورا بکرین درباره وی کیش بو که چاره سکرنا وی کیشی کاک موسی انها افريقستنا بانجا جنيف نري خستنا حكوميه ريخستنا سربقيا وقالك ريخستني سربقا بيكاري هاتكن ذاتا او ريخستني سربقا ينقري داي بريجي ما با او باش نجبر او حيادينا او تقارير لسر ميدان دنفيسن ودقهنا جهه معني بمسألة وبتايبتجي مجلس حقوق الإنسان يا المتحدة يعني نقرك ريخستنك حكومي هذه قرك جواكا سيفيل ريخستنا شورا شيء بكن ريخستني مستقل يعني ويعني أفكارك مدنية فيك هاريق وبكن مسألة حمود سياسة دبي وريكبرية بهفدورها بكن اف مسألة مدنية بمن القاش جبرتش انها مثلا يفاكي ام دميزينن يعني الاسايش ام دميزينن هناك كاري واد مفهوم قانون دولي دا اعتبار دبن جرائم وقت يكون امبارا دشتغلن دبي والله ما نزاني بو دمك تشتك فوجاي تشيبو يا بريكو او ثقافة وري بلاكرن ثقافة ما في مروبا ويا جرائم او كي تشتش جريمة وتشتش نجريمة بري ابوري بلاكرن يفاكي تشيبو نتيجة أزمة سوري بشكل مفاجئ شورشها بشكل مفاجئ هذا جبوي ولو ريخستنين ما في مروبا ويجب هكا سبيل قالك كاريفا شواك مدني وبشكل قالك مستعجل بلز يعني بكن جبوي خاطري يفاكيجي جبر مؤسساتي بالسر عرضي هنا ومسألة تينا بيك آنين جبوي كاربي أمي بشن برسن كدي كاك موسى يعني أم ورن سوري بتوهي او آلين برپرس بروی کشید ایکو پابند نابد به پرنسیب و رنماین ام بجن ناف دولتی درباره لشکر کرنا او چینا ام بجن گنجان و چکرنا وا تکی برپرسیار دبینه يعني او كاسيكو يعني فرساتا باش دنات لاو وقت ما فهم كري يعني كارن برس بدم او كاسيكو يا عمري وانا بتشوك بتشك دكي او برپرسيارة بردا او هكر او بزانبن او جريمتا يعني نجريمتا قانون كاك موسى مقولت او آلين لسوريا برپرسيار كينا بتواهي بسوريا تواهي او آلين برپرس بر ويكي شاي شهيزا بتشك بي وزاروكي كيمي اجدا صالي بتشك بكي يعني يفك بي اسايش بي داعش بي نصرة بي ريجيم بي نظام بشار الاسد بي هيزن لشكري ارتشا ازاد بي تشكسي وزاروكا بتشك بكي اب اعتبار دبي جريمة حرب واب جريمة حرب الجور محكمة الجنايات الدولية ناكب يعني صد صالي يجي بميني وبميني مستمر يعني ليه يا هري مهم جي أبا وقرك حموكس بزانبه يعني شبوي دولة سوري هكر إيرو نك هاتيك شاندن شبوي محكمنا للصبا بيحتر وزعيف ببي وبالتأكيد يعني تشتكي قلك مؤكدة ووريك شاندن مش محكمة يعني بله يعني ما بس تا كاك موسى عزيز برسيجي بكم دمي ما قالك نما يعني رخصتني ناو دولتي دكارن في الشارع كي بكن جو هرتني بكن
يعني جهرتنا سياسي بسوريا ديا بكريزاني او مثلا جريداي حتى رجاء ايرو ببرجويه دولتها برجويه دولتها هي حمو بسر هبدودا كوم نبونا كان اجبر طرفك ودرباسي السوري بونا بسياستها وبجاكي وباريكاريا دولة هارمينا ودولة هناك دور حتى بأمريكا شي برجوية با تماما بسوريا دا دبي بهبدورة بيك ورن بيك وتكس جوانات بجمناتيات تكسي بكي وشرقي جيهان السيامين شي ببي برجوان ديوانا ويل هبدو كوم بكن حتى مسألة كجفي تشترى ببي بله گلک سپاس ابو موسى پسپور دواره یاساین ناو دولتی جا آلمانیا تمره بو گلک سپاس ابو شروعین تا گلک سپاس جوینک دناوبرا انجمن اجتماعی کرد لسوریه و پارلمانتوی هرم کردستان لسر بریارا نونرتیا هرمه به اکتیو کردن رول انجمن اجتماعی کردی لسوریه و بریارا هفدیتنه به همو آلیین سیاسی لباشور کردستان هات لدارخستن ده لهرم کردستان شاخه انجمن اجتماعی کرد لسوریه لهرم کردستان به پارلمانتوی کردستان راجویا و شانده انجمن جالیه سروک پارلمانتوی هرم وهات پیشوازی کردن د جیوینه دا شانده انجمن پیروزباهیا پیکانینا حکومت نوی هرم کردستان کر و هر دو آلیان تکز لسر ویا که کر و دوی هلوستا کردی یک به لهر چار پارچه کردستان به تایبتی لروجاوای کردستان هر وها د جیوینه دا هات گوتن گو تو کس نکاره سیاست تک آلی لروجاوای کردستان بریوا ببا و بتنا خواه بپارزه و افتشت نجماف کسکیه و پیوسته یکیتیا نشتیمانی هبه شاندا ریوبریا خواسریا دموکراتیک یا بسر پارتیا پهدوا گهشت ولات ترکیه و بریار هفدیدنا لگل آلین اپوزیسیونی بکه دو شاندا ریوبریا خواسری لروج آوایا بسر پارتیا پهدوا گهشتن استانبول و بریار لگور و شانده و هفدیدنا لگل همو آلین اپوزیسیونی بکه جبو گهشتنا پروژه کی سیاسی تواهی جبو یک ریزیا رفن اپوزیسیون سوری جبو سوریا بگشتی بله تماشاوان هجا هر درباره وی که دا چونا شاندا ریوبریا خواسریا دموکراتیک یا لروجاوای کردستان بو ولات ترکیه و مجار دنجی میوانداریا نشأت زازا اندای مکتب سیاسی یا پدگسی میوانمه که نشأت خیراتی دست بکده بستودی آرکه سلام رئیس باباجی سپاس دست بکده خواندن و جوی سردانی را چیه و که انجمن اجتماعی کردی بو ولات ترکیه دست بکده دست خوشی بو حمود تماشاوان هجا کو ایرل ما گفتار دکن حقیقت شبو في شانده هنا که یعنی مکلک تشت هنا درباره في شانده ها و چونه هنا که دوید وقتی هذا ایرو دست بکده بری اف شانده هنا که بری خوب دی اپوزیسیون عربی دانستاندنا با عربی که گرک اف شانده هنا که بری هر کس کی مالا خو آوا که مالا کردی آوا بکی دات کار به انجام نجوی مسئله هنا که بسر بخی درباره گوهرتنا سوریه کنو سوریه بی همه کسی سوری تیدا گوجیان بکن گرک لسروی آستانه که مناخات مناسب تشبه که او مناخات هنا که دانستاندن یعنی اردیک هبش بو تذكر بحقيقة تشناب سر بخيل هم بري بدنا بأوبوزيسيونش بو گوهرتنا سوریه جبر وی که جی از بجم افشان دهانا که وی تو انجام پیگ نمینه جبر انجام اساسی هل دار نکتنا او انجام اساسی هر دو مجلس کردی ایر او گوان حال دارن مالا کردی نه آوا کرنا و نه که نلف کرنا و نه که او ناکوکیت ناوی رواده هی او سدم انگلکی و گوتی مزن و هر وها گرنگ جیج بو پیک آنینا مافی سوریه تمام انجمن اجتماعی کردی نباش دار وشانده دارن سدم دی هبون که نه انگلک سدم هنه یعنی اف شانده کو آنها ایرو شیب کری مبادره ننوع یعنی مبادره بری و ناکی هفدیتن لگل انجمن غربی کردستان شیبویه و هفدیتن بارا گلک گفتگوجی مکرن دوی درباره ده از یک شوا کسی گفت و گفتگوی گوچه وی باری و مبادره هنه که بوی درباره و ناکی ده یعنی مگلک تشت آنین زمان جوات تشتی گو ما آنین زمان مگو
وەکی ئانها زیدی بژم گەرەک مەناخێک مناسب هەبێژ بۆ ئەف شەڕێک و ئانها ئیرۆ ڕۆژ ئەنجومەنە گەلێک وەگەل ڕۆژاوای کوردستانی گۆل دەرحەقا ئەنجومەنە نیشتیمانیا کوردیت کە هەروەهاژی تایبەت لدژی پارتی دموکراتی کوردستانی سووریات کە ji ber wê yekê jî me got yanî gelî bira gelek tişt hene ew tiştê got nabera me de yanî gelek tîfaqiyat hene eger em nikaribin berî wê nake ser wa tîfaqiyatê ku berîn ha melser melserê levdû kiriye û melserê we gotî gelek tişt ava kiriye ew tiştê henekê got em nikaribin lev bikin em ê nikaribin ba mubaderatê henekê jî dest bixin em ê nikaribin tu mubadera jî bi xelkê re bikin ji ber wê yekê ji me tê xwestin îro roj em mala xwe Kurdî ava bikin ji me tê xwestin got em حقیقت دکاربن لسر هەلوەستەکێ ji بۆ مەسەلا مافێ کوردی دەربارەی کوردستانە سووریە دە و هەروەهاژی بۆ سووریا گشتی ئەم لەو بکن هەنگی ئەم دکارن بە ئۆپۆزیسیۆنی را بدون بستێنن هەروەهاژی وەگوتی ئەم ڕائیا خۆ سەروارەکێ فەرد بکن ئەم بێژن ئەڤە ئاخەتا سیە ئاگۆمرە و دخوازێ ئەم تەوژی دەزانن ئیرۆ ڕۆژ ئۆپۆزیسیۆنا سووری یا عەرەبیە سووری نەگەهایەوەی ئاستا هەناکێ گۆ بخوازێ بەڕاستیژی سەر مافێ کوردی بووی شەکلێک و ئانابووی شێوایزی گۆ ملەت دخوازی و هەروەها ئەنجومەنە نیشتیمانیا کوردی دخوازێ بووی شێوای هەناکێت سەر مافێ کوردی نەسەکنیە لێ دەرەوەی واناکێژی کەسەکەی دی نەسەکنیە ئەف ناکۆکیە گۆ ئانها هەرن ئێگۆت نابێرەمە و هەردوو مەجلسە یعنی نابێرە هەردوو مەجلسەدا لەسەر وا شێوایە هانە دەست پێکێدا هەلوەستەک ڕەسمی ji بۆ مەسەلا مافێ ملەتی کورد کوردستانە سوویەدا گەرەک بجی وەرێ نامەدە بجی وەرێ دا ئەم دکاربن دانوستاندنێ بغێری خۆرە بکن ئەم وا مافێ هاناکێ بجی بکن پێشە ڕۆژیدا بنەرینەوەدا ئەرمانجە سەرەکی ji چوونە بێ شاندی چییە کاکنێشان یعنی گەلک ئەرمانجی هەنە ئەرمانژێ بهتر سیاسیە ئیرۆ ڕۆژ ئەم دەبێژن یعنی ئەف خۆسەریە دیموکراتی ئاگۆ ئانها چێ بووە دخوازێ ئەم بژن کە تێوارە ئەفلاسێک سیاسیدا حقیقەت ئەفلاسە سیاسی نکاری بوو جێ خەلتە دەڤرا ببینێ و تایبەت پشتی مۆتەمەرە جنیڤە گۆلدار کرد و ئەو شێکردنا خۆسەریە دیموکراتی و وەگوتی پشێوایەکی ڤەکری جەمیل بایق هەفدیتنەمە یان گۆ پێڕژی چێویدا لەسەرێ سەکنی گۆ ئەگەر ون نەچوبانە جنێڤێ مە ئەف خۆسەریە هاناکە و ئیرۆ ئان هەڵدارەمە ئاوانەت کرد بێمانە ئەنوە گوتی کارێواناکێ دەبێ فعل و ڕەتفعل و کە تشتێ گۆل سەر ردود الفعل چێ ببێ ئەس بێژم تو ئەنجامە ناکێ و تێنی کاربێژی وەگوتی تو ئەنجامە جواناکێ وەربگرێ ji ber wê yekê jî evaya piştî neçûna wanakê ya Cunêvê û piştî wegotînî nedanûstandinê herêmê Kurdî û her wiha dewletên em netewî bi vê xweseriya got ew îdara zatiya a got destnîşan dikin dibe îdarek demokratiye lê ez bawer nakim tu şêwayê demokratî têde hene eger demokratiye têde hevaye yanî tiştê got dixwazê li derbarê hevalê xwe û birayê xwe got pêk tenê ti şêwayê demokratî têde xuya nakin ji ber wê yekê jî wê nikaribe tiştekî bike bêhtir eflasa siyasiye anha dixwaze gelek deriya bixe da xwe ji vê rewşa got anha têde derbas bî ئەم وەرن بابەتێک دی کاکنش پێشهاتین هەری داوی دناوەرە هەردوو ئەنجومەنی کوردیدا ینی چێ هەگەرم بێژین نە هەیە دناوەرە هەردوو ئەنجومەنەندا بتایبەت دەوێ دەما داویدا ینی کەس نەلدژی گفتوگۆیە بەدیل حیوارە ڕەوەکی بێژن تونەیە ئیرۆ ئەم تمام پەورە سیاسەتت کن ئەم تمامژی داوا وقتێک و ئەم دەبێژن ئەم تمام ینی ئەمواکی کورد داوا مافێکی کوردستانە سووریەتە ji ber wê yekê jî em îro timam meعنîne bi guhartina Sûrî û em timam jî meعنîne pêkayîna mafê miletê xwe di hundirê Sûriya nehde ji ber wê jî ez dibêjim ew guftûgoyê got çê bibin tenê got ji bo guftûgoyê bin ew ê tu netîca nebîne û em ê tu jî negihin tu netîcayê jî ji ber vê tarafek heye ew tarafê henekê encûmena gelê Rojavayê Kurdistan şîrîkatîk heqîqî biraderê xwe re qebûl nake ji ber wê jî em nagihin tu encama pevra dimênin rûniştinê me di îtarê rûniştinê tenê de ew rûniştinê me di îtarê protokolê de ne hevdîtinek çê dibe danûstandinek çê dibe ew danûstandin di cihê xwe de dirawestê ji ber got tarafek heye qebûl nake got birayê wî nake şerîk bêpêre ji ber wê jî ez dibêjim eger em nebehwer bin got em xwe biguherin ji destpêkê em guhartinê xwe de çê bikin em ê nikaribin qet tu guhartina we gotî ji bo Sûriya jî pêk bênin û her wiha jî tu guhartina di hundirê opozîsyona Erebî de jî ago ew jî nelser heve ev ya heqîqeteke ji her kesî re got diyar be lê ême em meعنîne bi xwe wekî Kurd em destpêkê de mala xwe ava bikin em dikaribin ser helwestekê itîfaq bikin ew helwesta henekê bibe bingeh ji bo danûstandinê me bi xelkê re jî ji bo danûstandinê me ji bo mafê miletê Kurd Kurdistan guman dikin di nêzik de heger em bêjin em bêjin nêzik di navbera herdû encûmenên Kurdî de ew xalên ku we nêzik dike wê çi bin jî heger alî pirsî dî ev be yanî tiştê ku ez dikarim bêjim tu esa Musa destê kesî ji me de tune li ême bêhtir em dibêjin me timî destê Kurdayetiye dirêj kiriye û timî jî em amade ne got em dikaribin birayê xwe qebûl bikin lê
از دوی وقتین هذا اگر بویشی وای گو آنها ابرادر ما گل سرکار دکن و ویشی وای گو آنها در حق حواله ما و پارتیا ما و انجمن کردی دگو کار دکن اوایت رؤیه پیش روز دنیزیک ناده گو انو لفهاتنه که بیاجی لفکرنه که بیاجی بو هر تشتکی گو آنها تندر کردستان سوریه دکد بی جبروی کهجی اوایه گرک حقیقت جوا كريارن در حق بارتيا ما وكريارن در حق انجمن ما خبقو هرين ودر حق خلقيجي نتني وقتي اطار حزبي ده ازبجم يعني دربار ما في انسانتي ده ما في جواكي ده جن دربار جو ايرو تشتي قول دربار خلقي چد به قالك تشن خراب چد به جبروي كيجي ازبجم او برادر گرک سروان کریاری هنا که بسکن گرک مراجعه حقیقی بو خچه بکن متکود شاش کریه متکود درست کریه جبروی پشتی گو کار بن مراجعه خو بکن و کار بن رأیک راستی اگر بخوازن گل خو گهدار بکن خلق خو گهدار بکن و کار بن بشکتنه که چه بکن لدر وی نه که تن دنگه خو تن حزب که وش خو به کسی دی نبینه دنگه من بلنترنین و دنگه تفنگامن خورتر و گورترنینه اوایت انجامنا اینه و نکار به تمافاجی بینه و اصلا نمونه کش بوی مثلا هنا که بین مش حزب الله قوي انترد مرحله مراحل دنبو وحزب الله جه اجماع سياسي بالنسبه لبنانيه تماما روح سلاح حزب الله وقتي سلاحك نتويلد هذا ميزاندن لي وقتك او سلاحي هناك بول دجي براتي او سلاحي هناك ايروروش كتيبع بازار السياسي ده انه او سلاحي الناس سلاحك نتويه نسلاحك باراستنا ملتيه سلاحك بو کشتنه و جبو آرپیک آنینن ارمانج سیاسی و برجواندین پارتیک تایبت جبرویجی از دبیجم اوایت فیدی نداره باشه يعني اون هردم اون دبیجن دستی مدرجه انج بود دیالوگ که آمدنه لتویجی اون وانتو متباردن قالك جاران دیگه حتی و اصلی اون دبیجن او حتی شبیه رژیم میجنه دیگه وی اصلی دنبره وادا قالو يعني بوان گوتار سیاسی کو دبا پیوندی دنبره وادا ام بيجن نزيك ببا نه يعني مثلا اگر قوتنا كلفر يكل درها بالنسبه لشو مثلا بك شبيه الرجيم اظن خازم بكم في اطار هناك دجبرغو اموكي كرد غرك ام لفدول بيرنج هناك نمزين ليه تشتكي رسمي هي يعني تزاوجك نبرا وسلطه ده هي او تزاوجها هناك جي سر عدل داره يعني قيايه تراسن عندنا بينا اگر اب قوتار سياسي وسط بردام نزيكتين اتش اگر يعني اگر حوالك الفل درها هناك قوتنا بيرنج هناك بيجي لي 24 ساعه وروناهي تي في دمديا خدا وقتي الشر انجمنت که شر وی پارتیت که شر پارتی دموکراتی کردستانی عراق دقی و تایبت سراغ برزانی که ایگو ایرو پشتوانیا کردن سوریت که پشتوانیا کردستان سوریت که جبو پیک آینا مافکی جبروی که جی وقتی گوت ببینی فعل و رد فعل اگر رد فعلك بشوك الهمبري فعل يقول دجي مد دبي افايا بير تبر مقارنه نبي يعني نقبنا ضحيه وجلاد ده جبروي که جی اگر او السرخو بسكني حبكي فاكرياري هناك براوستيني هر وها وبيجو من افكسرن قد اشتغل نجي اخافتني وقلتي ندرست دريده تكرن او جي بسكنين اللي بالنسبه او دانستاندني وانا كد نبينا و رجيمي ده ام سياسات كان از نزل دجي بينا كما ايرو سياسات اگر راست حقيقه رجيمي وبرسمي جي تشتكاري بنا در حق تندروي سوريا ده قدامانا وانا كد تشتغلك ايجابي او جي نكريه تنابينا بهذا الوجبه كردستان باراستنا ام بيجن دوري كردين كريه بتايبتي هگر ام وگرن للسالن هشتیا هگر ام بيجن نوتا او عربي شوفيني هگر مستوز دان بدابشكرنا مال كردي هگر حتى ام بيجن ممتلكاتي و تنابين بيدي افتشتا باراسيا الوجبه كردستان بفي اركي رابوا يعني جزء أجزاء متكارن بوجودي حقيقتها وجزء أجزاء وجودي تكارن برانك كذي جيب ميزان همبري ويناك جيب هزار كردا كوچبر بنا نتيجة بسياسة تاعو أنا أوروبية ده دربارين وابرادر أو دربار كورسان روجا غادت كي وتويجي مقارنة بكيجي علي كذي ويجي أو ممتلكات إجو أنا أوروبية ده جنك على باراستنا أو ممتلكات هناك بريارك سياسي رجيمي أو ملك ممتلكات خلقت تك برنا حتى هاجي إيرو كسني هنا فيدج وملك ممتلكات تكونوا بيده بوات بارزي بيكي ويبكي دواد پارێزی ئەفایاژی وەختێ گوتە بێ بدێ بەربێناکەی سەلبیات و ئیجابیات تەلگەرهاو تەقییم بکە ئەس باوەڕەتکەم سەلبیات بهترن ئەو ئیجابیات گۆخانەژی تێک دەچن دوێتە مقارنە کامل بکەین نەتەنێت ئالیکی مەیزنێ ئالیک ڕاستیاوێناکە هەیە قەوەتێک هەیە ئەو قەوەتە هەناکێ لێ ئەو قەوەتە هەناکە ئەس باوەڕەتکەم گۆ باتیفاقێک سیاسی بانە نابەراوە كردا تمامتي بانا وروش جولو باشتر وغورتر بايا بلي كاك ازوارم لسر برساداوي دمي منما يعني هاجرم لسر دما بهوري بشتي دامازرنا بجن كونغري ودروس كرنا بهذا كسي يعني تشهات بجي كرين وتش ارمان هاتن كرين دوي قناغدا
چد بجی سبه آرمانجو هیوی گلکن لی او آرمانجو مازن ایگو ملت و گوتیل سری هیوی دانینه هیب جین هات استکارم من کاری ابد قناغه ده من کاری تشتکی بود و قناغه گرنگ ده تشتکی بکن جبرگو کریار گل دجی مشید بین هشتیگو ام خطاب بکن یک جوانا که گرتنا سینورا الپیشیان حوالو کوادر ما ایگو هاتن الکنگر حاضر بود یک جوانا که گرتنا حواله ما و دور کرنا وانا که کردستان بشکل کردستان سوریه بشکل کی قصری و آوید نوانا که سر سینورا یک جوان کریارا گو ایرو گوتی گرتنا مکاتب مدهندره کردستان سوریه ده و بحمیشی وای گرتنا حواله ما و اتهامات جزاف ایگل در حقی پارتیا مشد بی یعنی افقا کریاری هانا که گل او برادر هانا که مدح دن به آلیکی ده گو ایرو روش شر نخوی چه ببی و اما قط نکری امویش ناکن او کسی گو دخوازه و ناکه بکی از بهور کم رژیم مستفید الوحید جی رژیم الخاسر بالنسبه طرف کردی الرابح تده خاسره جبروی کیجی پیده به انجام افسر ناکری پرساداویشتا بکم اگر پرساداوی با یعنی گل کس ورخ ندکت بجون چالاکن جبروی کی هنکاری دوی قناغه ده تشتکی بکی به تایبت سروکاتیا پدا کسی تومت باردک از نده برعکس سروکاتیا پدا کسی یعنی انسان کی وگوتی دخوازه کار بکی و هر وهاجی حواله خود تحت سرکا و کار یعنی دوری گو مکاری بوده ده کار بکن اگر اروپا و اگر ایرو کردستان عراق به دوری گو کار تده همه درفت کار تده هیا مدرس پیکر و مکار کر لید هندرو سویده تخوفک ما حقیقی هي او تخوف حقیقی جی جبو ملت ما تخوف عمل سر بهتر سر ملت ما انه امن كابن شركي نافقويده جبر وي حرصها هناك او جوي حرصي استغلال كيف فيرنجي هناك اللي بالنسبه جبو قالك هوال او رخني قوتين سر تايبت سكرتيري بارتي او هواله گو آنال از دیسه جد بیشم و مزگینی که جدم هواله نیزی کو ندور او هواله سکرتیر بید ناف هواله خود به و حرکت ناف هواله خود بکید ناف کوادر خود بکی و کار چشمتی خواستن امی بکن اگر امزاد بن امیتی ده اینا کشتن و گرتن جی لی قلنی آزادی گلکی بهانه قلنی مافا نه حسانن جبر ویجی ام آمادنش هر تشیره مزگینی ده قلب و تشتکی نزیک چه نزیک امی کار خود بکن و کار خود همی حواله میگو سرکردایتی و دناف حواله خود بن دناف کوادر خود بن ویکاری هانا که بردوام بکن. بله گلکس پاس بو نشات زازا اندام مکتب سیاسی پدا کسی تمر بو گلکس پاس بو شو بنت گلکس پاس. حمی تماشاوان هیجا. پشتی کو بشار الاسد ده البجارتنی سروکاتی سوری دا برجه 8.7 جدانگان بسرکت و تن سه ولاتان یه حوالبند حکومت سوریه پیروزباهی لی اسد گرن لی حوالبند سرکه رژیم اسد ایران کو حتنها پشتیوانی اسد دگه ده همو بواران دا پیروزباهی لی نکریه امید وی راپورتی دا زانیارین بهتر بزانن پشتی کو بشار اسد ده البجارتنی سروکوماریین سوریه ده برجه 8.7 جسدی جدنگان بسرکت تنه سه ولاتین هوال بندن حکومت سوریه پیروزباهی لأسد کرن. اف هلبجارتن روژا سه هیوا 2014 بریوتشون. پرانیا آلین ناف دولتی انجام دانا وان هلبجارتنان بسیناریو که ديمقراطی دانزانین. هر وها نتوین یک بوی دداخوانیا که دراغ هاند بو گو انجام دانا وان هلبجارتنان هولین دیتنا چارسریه که سیاسی جناف دبی. اجانسا فرمیا سوریه سانا راگهاند گوسروک ونزویلا نیکولاس مادورو بریا پیوندیه که تلیفونی پیروزباهی اسد کر. به هلکفتا سرکفتناوید هلبجارتنان ده. هر وها هر یک جسروک روسیا ولادیمیر پوتین و سروک کوریا باکور کیم کونگ و اون بیروسکن پیروزباهی اسد رشاندن و تیده سرکفتناوی ده هلبجارتنان ده پیروز کرن. هر سه ولاتین ناف بوری یجد اسپیکا شورشا سوریه و او بهموریان پشتوانیا اسد دکن. لیت تشتا بالکش ناوا گوتنه سه سروکان پیروزباهی لأسد کرنا. یا بالکش او بو گو حیانها دراغاندنا فرمیا سوریه ده ناوه سروک ایران حسن روحانی ناوه وان سروکان ده نهاتیه. تاوی گو ایران بهسترین حوال بندین رژیمه و بهمو هزا خواه پشتوانیا اسد دکه. هر وها ناو سروک چینیجی دناو لیسته ده نبو. جالی خواه سکرتری حزب الله لبنانی حسن نصر الله سرکفتنا اسد پیروز کر و گوت گو او سرکفتنا که چارن ویسی بو. چافکانین اپوزیسیونه لسر زمانه افسرکی ده استخبارات رژیم ده گوت. گو گرنگ ترین کارن اسد دقوناغا ده هاتی ده آسه کرنا شامه و ریا براویا. یا گوج قلمون دست پیدکه حیا حمص ترتوس و لاسقیه.
همان چافکانی دیار کر گو اسد و دورپیچا خواه لسر نافچین گو شرطه ده بردوام زیده بکی. حیا گو شورش وانان نچاری الهفات نکی بکی. او بویه که اسد و گواشه لسر هزین خوکیم بکی گو او هز دهیاما بیتری 3 سالان جشر گلکی وسطیایا. هر وها چافکانی گوت گو اسد و دیسه پرسا تروره و گروپین اسلامیین رادیکال بکار بینه. و اج جیهان را بدی خویا کرن گو پرانیا هزین اپوزیسیون تندورون. حیا باوریا ولاتن روج آوا بینه گو او شر تروره و تندروان دکه. و ناهله گو اوانا بین لسر دستلاته. مفتي السوري لسر كنانا الدنيا السوري راجهان كو بهالبجاتنا قال سوريا جاء اسد رايي كو برجا زيدي جهشتي وهج الصدي دركدا وان وصاياتا بيخمبر بجي كرنا. احمد حسون مفتي السوري دما رومال كرنا كنالا الدنيا السوري جهل بجاتن سر كومار السوري را دهف بيفينا كده لقال وي كنال قوت بهالبجاتنا بشار الاسد من وصاياتا بيغمبر بجي كريا. حسون هروها دي فيديو دا قوت كو هالبجارتنا اسد وكا وفايكي جبو خوينا شهيد سوريا يكون برافانيه دبرخاكا سوري دا كرنا. حسون بري هالبجارتنا جي لسر مالبرا خوا يا فرمي وكا ريكلامك جبو هالبجارتنا اسد راقهان دبو قو بيويستا قال سوريا اسد هالبجارن جبركو هالبجارتنا نوي اركاكا نشتيماني اوليا لنقوضع في الصناديق هي أمانة لقائد. هذا القائد تكلم فصدق